Muthenya wa maitu ni muthenya utania wa kila matuko nana ma kila mwei wa gatatu kila mwaka. Muthenya ula tulidikana maundu ala kama vikite ma kwailia na kukilanja meikalile ya kila muthenya. Maundu ni mamikalile, maundu ni makiukwati, maundu ni makisiasa kati wangi. Ni miaka 5 kuma muthenya uwambi ya utaniwa. Twina kakauta alamatalika kwithiwa maukiti muthenya evo ula wa minista serikali ya mututia President Daniel Arap Moi mwandu ni wa mwendwa Charity Kalukingilo onangina kwethiwa na ngwatanio ya maendeleo ya wanawake ila itetea kisiaka na itonguwe ni mwandu Arap Moi nibakineto matamia mana nthini wa kukilya na kwatata kuikidiaka ni matalika maundu ni kuthokanya mautongwi vala nthini wa thuvani mwaka wa 1997 mwandu Charity Kalukingilo weyumililie na ethi wa mundu mwaka wa mbi kukite usumbi wa nthinu ya Kenya vala vindane jiu wasindana na ula wa president vindane jiu Daniel Arap Moi. Kuma vindane jiu aka ingi ni methi tuna ukumba wa kukitia miana ya utongoi vala momo ni mangavana kwa oyu na tuna mangavana Monza Maka vala tuna ngavana wa kaunti Masako mwandu wa Winadeti, gavana wa kaunti ya Kwale mwandu Fatuma Achani, gavana wa kaunti ya Homa Bay mwandu Gladys Wanga, gavana wa kaunti ya Nakuru mwandu Susan Kihika, gavana wa kaunti ya Kirinyaga mwandu Anne Waiguru, gavana wa kaunti ya Meru mwandu Kawira Mwangaza, na gavana wa kaunti ya Embu mwandu Cecily Mbarire. Vala otau twina mbunge Maka, twina masenta Maka, twina ma-MCAs Maka, na twina aka ingi ala mimiana ni kuthokanyo ya utongwi vande ino yitu ya Kenya. Chongo cha mwaka ni huu neko tutaundu batoneka uende na kugiliaka yaani accelerate action nitwithiwe na unenanya na umatongwi Maka na twanene ama unume kuthokanyo la methi tumamukwete mundu muka na undu mekuona mailito dhinikiwa vala kilungu tukibatisite vina na utoni dhini wa mundu muka dhini wa kilunguki nituunena na mbunge wa kaunti ya Kitui mwandu Irene Kasalo, mbunge wa kaunti ya Masako mwandu Joyce Kamene Kasembi, Seneta Molote na chama cha UDA mwandu Tabitha Mutinda, Sharon Mutua Mwasia, ulane minister Muvia Neo Mevai na Mabao serikali ni ya kaunti Masako, Anastasia Mwendo ulao kitea kipela cha mbunge wa Yata, Nambida Mbinge ulani MCA Molote mbungeni ya kaunti ya Kitui. Nye nita wa Jarvis Kimoyo wanzioka na nina udhocha tukwatie nengi na mudia wa Kilungu. Kesia na musese wa DNFM niwezekana mudnani wa omundi we matuko na mamwe wa gatatu mwaka wa 2025 ni mudno amaitu mudnola amaitu matania yulwa matania mabikite kugija kana indi maisha mone mande na kwitha maidu na onduru ne di ne kualisane kana ni twethi yitu ina na tongu ime kutokanyo ala mande na kualisa maundu ala kama idi to mamitila na ala maile kwekwa nikenda kutwika mundu muka na kugija kana mundu muka na wande na kuyana na muno indi maundu ne mama ikalle ya kila mudna ni mitambo ne za ADNFM waso witu ina witu ndipia wende na utuwati ndino kutoitwa Facebook ulani ADNFM ifin waso witu ina witu YouTube witu ni ADNFM na ini mwedikiza Twitter ni @ADNFM na omundi ni na ke mutongoi na ni mutongoi waka ilembetania ukambani umite kuyanga lekone sia yata na muthoche ndini wa mitambo ya ADNFM musia isia umumane na mwedukisa indi uziwe wase wake ukonya indi mudna wa omundi mudna wa mwitu ni karibu mitambo ya ADNFM niwo bya mulono ndo cha ba mitambo ya ADNFM. Yes. Na ndikethia education onde bala moya kama maitu. Yes. Masito makwa nita wa Anastasia mudeni wa Mwendo kuma Yata pandu beta wa Kaliamdo nita wa Tabitha Mutinda Seneta Molote na numite na nisia yetu county ya Kitui. Masino kwa ni Mbithe Mundinge kamera ya niyo yako oya ni Mbithe Mundinge ni wepa nominated MCA Kitui County. Nita wa Sharon Mutua ni waziri wa Gender, Moika, Madhao na Social Welfare County Government ya Masako. Kwa sito ni Joyce Kamene Kasembi, Dongo Yaka, Machakos County. So nye nita wa Irene Kasalo
ula ni mwambunge waka kaunti ya Kitui. Ndiyo mana undu atongoi a mekuelewa ni muthenya uu wa maitu ya wetiwe nundu wa maundu mengi alatu vite ya idita aka naweza kwithia akani manengo opportunity ya you form organizations ila sio tetea aka na onaithwe taka na nyeta ni mutongo Yes. ona obisio none na uona nafasi none na uo no tondo wa katiba yitu kusenzia na kwasya kana ibeti pia sinengwe nafasi mbunge msikwithia no sionga mea ibeti ibila ile tuna siota sia women rep ba Kenya Yes. siokete nundu wa bata wa kwisa kwithia mabata ba mamundu muka nimethia na mutongo wa mundu muka ulokwelewa ta mundu muka na wese kwithia ni watethesia aka maunduni maitu nundu ni gitu melewa muthano witha wa kutania akamaitu kana tutwase girl child women nundu katika society akamaitu methitwe mai kanyange wande muno na wasisia team ya this year ni tuasia accelerate reps kumatethesia accelerate nikukata ni takubini ya mauta kumatethesia tuongelele mwaki tuongelele mwaki yetaka tuongelele baki Yesu ye nipeke nitwikite nitwithitwe tuona atongo ya ingi aka tuonete twina governors yaka nituonete twina appointments siaka katika senior positions like CS PS but now what we are saying this year tuyasia to accelerate bado twina mbovi kabo because ti akaingi mekuyumia katika positions ya leadership because nimethitwe maikia so muthenya wa aka witha wa utututia ni muthenya wa kutania maundu ala mundu muka wikite katika nchi itu ya Kenya katika kaunti itu ya Kenya na kingi kusisia maundu ala matonyo tethesia amwitu wise kwitha ni mavikia ona wika sindu ni nange kenda wise kwitha ni metho mena uyani wona ume na wise kwitha ni mavikiwa ni maendeo katika areas cionthe cia community itu celebrated across the globe dunia yonze kila mwaka tatu matuko nyanya na wafomiwe 1975 ni African Union after Second World War yes mwana nusiyoko tani aka through the achievement and what they have done to the society yes so akamaita ku celebrate and I feel so good for this day as a woman Kwa International Women Day ni muthenya munene ti Machakos County yoyoka lakini dunia nzima nikenda tukatana na tukaswania maundu ala akamekite na maendeleo ala membitu amo kuma ndiombwa tulilikane no miaka yana na miaka 5 yana na 5 kuma akama newa the right kuna kula they on the whole world kuma bupe maundu wangi maingi akamatai matona kwika yuma tona kwika na kile vinda o kavinda kavita wethia yu akani mena yu akame katika nyadhifa cia uongozi ila mundu mukawa ungami na ambi ya wasa space na enda hivi menya totona tila smakeve eva ya backbench ebinda thiu akona kuthukuma mayeti kilitu thukuma ona kwikala bandu bakubi naume mayeti kilitu ona kulika tasi nondu ni binda ya kuya Europe ona mbasi ni kana ngale mwakini by segregation kwa sana situ na muno ila si university ile kuita Femicide na nikwithitu na makao make misini vala mwaitu methitu makiumigwa ni amumemo nangi onakuawa na nendo mana kuma kulaku ya tongwi maundu matona uthini kiwata ni cheba muno asa kwithia ona kupikia usuoni twina issues ila tukita kisungu femicide na inotita pia gender based violence
na niguo tunasamie twimina mwaka ono na wesa kwithia ni twina mibango ta tongwe kuthi kila county kulingana na ila mundu county ku represent yes kuelimishana muno maundu ma GBV na pia maundu ma femicide nundu yu wasise katika data na analysis sindu ino siumana no andu ala omaitu ala twithitwo na mo ala twendani tona mo yes na maikumana na mundu stranger kana mundu takwisi ni mundu kwisi na ukisa kwithia muno sengi wasisia wathi muno wasisia ukisa kwithia ni issues ila siku ta depression ni stress ina cia maisha na hiyo ando me resort kuona kana kukua na kana kana kau ni wo solution ku tatongo twithia na ila tukwita sensitization we se kwithia at least information isu ni ya kunyaika na pia ni votu kweta aume na mu nundu wasisia kauno muno ti aume kwa aume kana kwa ni muno gender sionzi sile ni bo bakuka bakwithia tuna sindu ino cia GBV na femicide kindu kiwo takuona mwana ciana citu cia 8 sie yutilangwa nando ala matrustite muno because uri so bika bandu ba kutika no like bandu na mundu ndi maanisha mundu sino mwendete now niendo tutia maitu kana before utanezo yani ni lazima mane mundu unesa ni kana mwiso twika ni mwapika to a certain level make sure no mana mundu unesa ni kana nundu ona serikali serikali yes ni kuika investigation yao lakini tuka investigation why ndiye wetu na si maku na nini kilichukia affect family yako so to the to sure uno ni wapa then you make sure nyita kwa na kwa mana mundu those days you landa na twasela nyeneba swela na ikeliti nina ile to mana umite ba kwa mudhoima exactly you get you kama no dhoima kama umo wako ni ba we momao andu menu ne miao. But you nowadays, of course, nini si gentini asi this time ni gentio na tiso bikana bako kula nya umite ba. Peke tumi kila kitu cha tumie ije ona nti ine mbaya mukamba. Kila bandu bonde ni medana identity. Mundu si wali to mana bala umite na ndu make na before mwezo tuke mupika bwa no so man of friends make kadao mwe kalendu jari ko kukulelia ndo amailiata. So na ningu discourage muno maitu kwitha maili kana na ndo mema trust so fast na no serikali yitu na yo ndima kulia ni kana sindu ino me take action na action izo yeta ni kindu chumu muno kwa ndo ala me kwithikana ne makunie kindu because ando ama ema kuteke wa kosa wa atoa meka sindu femicide inge mbinge muno education na kujiamini na mbola then kule ukiangalia to this as well young ladies so una focus and then you can become anything you want to become na ngumatajwa kana every dream is valid you can become anything nobody was born to be whichever the position he is or she is so just take courage you can become anything tena muya wa mwaka wa 2015 kuitwa domestic protection ama protection against domestic violence ya 2015 kana kusuviwa na uzege kamba kevinya kusuviwa kwise kwitha kutena kauwa wa kimusi na muya uzwe ki 2015 na twenda ungi also wa witness protection kana uise kwithia mundu ethia no unge ushahidi yulua uluwekika kwa ciana kwa twilitu uise kwithia ni ethia asuvika ndakanyanyaswe ku tia Kenya twina mia lakini kindu kila kithitwe thina katika nzi itu ya Kenya ni kwithwa kwikia vinya mia wesu enforcement kwikithia kana mia wesu ni ekata ni athukumite nundu kengio na maundu ano mekika ta ngunene yake twi county withi beka na katumbiwe na ukweza kwithia bandu ba silikali ila yaile kwika undu wailite withi mosie meka lambike musi silikali eze neza kikana na muya wa kuprotect kana kana kanini lakini ukona meka lake musi mabange kana
uwetwe ng'ombe ete mbeza ciana nzuru muna ne kwa ni ukuza kwitha ni ekata yecho ko Kenya tuna meo kindu kila kinene tu kwenda ni enforcement kana kuikithia kana mea wesu ni ekata ni ati chambe na kangaroo court bami sini wewa kindu ichekeka kana be mwitu wepo ndu kana wekwa nai keko bitha takimisi nundu twabitha mundu abithukiwa yambe ya keli na kita address itwa niguo kienda kikathi no thuku ni tu thukumana National Police na ila gender based violence desk ila ima civitali ni maitu ku make sure mundu oka na aitwe tuina mu classify ta wawana lukaka na mundu akamota akitwe undu kiilie mundu ni wa gender based violence ni kenda tuatie mitalatala ila ya make sure ni wakwata haki yake na tuenda kuya andu maitu na clinical officers maitu andu wa maitu moka na mena these incidents tuma kuenele heshima na dignity ya ile mundu ni mundu wina maume matema kawaida na maume ala misini yitu tumekita ndoni tutailo meki andoni ekanasi twina kimeto kingi tambai ya mundu muka tuona yu maundu ala mambeye kwitika tuyasia tonete one in an extraordinary way ukasisia ni undu ni kwatia omwaka muthelu nitinoni oba kisakikiwa na rob aka ingi maumwa aka round thandatu me makuniani me atemange na makeke wa makuniani it is very horrifying na kwasi kindu kiu ebinda tathi ona intuitive kitu kunite pyu tatongwe ukulia ketha undu tokitei wa mundu muka dignity yake ndaya yake withie nake wane wa place yake ndini ya society yuma undu masiokie tina withie mundu mukaita wambe odharauliwa na madharau wangi nde ukwati ya imachau nundu kumatene ona ndini ya kithio kitu ta Afrika mundu ume aume maitu nimethite mainengaka onda ya ila me deserve no kethia me utambua une we inya wakwa une my sister une my cousin une my relative na most of all na most importantly mundu muka attribute atu kwetha kibeti chaku kila kiosia ya asiana natikaka musi na ndia sia maundwa ni ma-escalate hiyo watatod on mayo talika kamia kila kingi akandiwa nundu 2 years ago I lost my husband pole sana so I know ketha pe andu mateseka muno na akandiwa because siana isu nimo metha na siana throughout by mundu ungi maza andu manene ya mathikoni kithela laba so niye ya kanu yu unless makwati mundu ukumaelewa which for me I understand them so pe mradi na mbite ya wa kwikala na akandiwa so far tu namba kwambisia but nimeanza hiyo project ya kuete akandiwa pamwe especially kuma yatanika na yumbusi wa muti tama tubala so kuma yatanika na utu amina tambisi yuko tamba kana tutedesi ni issue ya Kitui County nitwithitwe na si kumbewa itatu sia kibeti kiwaito ni muse na muse ayoa nikilinzeli tunai area ya mui pala kibeti kinowe ni mume na mume ana nyosumu ninai na issue inge ya mui Kitui Central Township kedi tuka 5 years kedo nikatumbi we vala maitu methi tumakio migwa ni amume mo nangi onakuawa na nendo mana kuma kulaku ya tongwi maundu matono thini kiwata vena mwiyao wa wianani wake mivai ala methi itwe mainena niwa kwa ivinda yo atongwi meona matona kuya niwata thini wa kilitwe ki cha kuigira kana mundu muka ena vina na kwina wiananu wake mivai kwina kame mwiyao uno wa 2 gender role mukuola munene we katika government responsibilities they are shared na onela mundu muka watu ikamutongoi undu la mundu mukoronya kwiko na mundu meno yake
na nitu ni nduvude cia andu maitu even kuma at the level ya ila tuko ya ciana citu kimusi mundu uyu isi kweza kwithia ila muze watwana na kila mundu no kweta kinu nyumba si there is equality no kweta muzala waku na kwani ngweta waku ko hivyo ndeto that we empowered ko kindu kila kitonyote these muya uswise kwithia ni government of the day kana silikali la yitu silikali ya Ruto suweka asa kana muya usuno betedi wondo ithie to betedi finance bill muya usuno wekara no bit ni kwaza kana kuithi na goodwill kuithi to na goodwill kuma katika the government of the day na angaliko ni akala maybe mayendo likandino wa miana ya utombo kindu kila kingine twaile kwithia na programs cia kwembao nyeni na MCA twina ma women rep twina andume private sector aingi alama thukuma we museo na we mwailu na we wakuendesia akambe lakini ingine wete na ndiasia taaka twina jukumu la twanewa we na twanengwa wathifosu katika uongozi na katika kijamii tukakuna wea museo nikenda tukaendea ku create spaces kwa kalange makoka I think maende to consider kamere me katika positions maybe wasisia positions even ivye akata mambunge ya kitu kana serikali nene with the men are more than women so I think they should consider women into positions especially political positions undu akane leaders aka onawasisa mesi akane mama so wasia musi akane mo mayasiana akane mo bring a new life into this world aka play a very big role katika society yes so kama itakonengwa kipao number 1 ekanasi ni mbunge ndatikeno na ninaye mbunge the last parliament na nitwiga ati na caucus itu yaka muno mutongo iwothe mundu muka member of parliament kana senate na ndo switi unena nisi muno tukasisho ndo tutona kwa ilia mea wesu na nasi changamoto kila tonete ni counterpart maitu au maitu ni moga makatuya nimeona baile na masisi mea ondo likite nondo mukosu no eza newo wegasia na newo manango ko yondo usiaidetie lakini at the end of the day kitu ikanduta ambo kula mutu atesi na sindu sisi adirele yewewe mundu mukako ona kana ko on sindu bedina na nisita ilo sukuma ikenda withe mundu mukona keni empowered kega iweke ya biashara ya nguku na ewe anda nayo muome wailo support ni kindu kitu sumbuete muno ti kindu cha utania nundu ni katiba ibo ona court yenyewe ni okite na ikanenga na ruling yake inola tu ina uoni ukisa kwithia tuna counterparts meito especially aume nundu ni moma ingi no mama tonyo tutethesia tukitukithia na unibethi to bena issues muno na muno mbona tatu kwithia twi favored kana tatukwenda nengo ibilo mana na mama struggle aiye na yo kisa kwithia bena mukusanyo nundu ni vetu eno bitukithia ti mwananchi wa bayanza ni the responsibility bumbunge so no twende na tuyalose hope no twende na fight with security at least nimetikila nondo na momba tekilete yo kam swada na abaluka no isindu isola mwananchi ideni tukunie kula na twasia bebe baili na huko security changamoto kinene kula kwa counterparts betu aume katika leaders maitu tafadhali atongwe maitu tukwate akamaitu moko women leaders alamevo ata aume maitu matona ukonwa thini wa kwailia na kwigithia kana mundu muka ni wethi wana vina na utoni mikalene ya kiumundi maitu nundu aume ni mwasu vimambae naitu manengete ndaya kukila kwa mundu muka kuyumanisha mundu umenda kanewe ndaya na undu ndiende veo ila sithio situ takamba na ta Afrika ondu jamii banga wa ona cio ilone wandaya kuni kwasia au memaitu matweke tu iturukume in rooms
twati the 2/3 gender majority gender rule nikenda with the on opportunities ila situ nuiti sangi mundu no kosa opportunity bandu ba utonelela lakini atonelela ayikuna we museo kuni ngwenda kwasia akama ito ni matona. We just need a mental and moral support from our men. Yes, out there so that we can make it. Because then we cannot make it. Yes, so we need their support. So a lot of ya ume onamo. The program wa aume kwaka. Uze kwidi aume ni mama nya also ila meka kindu kita ili ita meke ya mundu muka. Nundu muna kwikia wala mwitu wake ukusia. Nundu muna kwikia mwitu inya. Na uze kwidi ona tuketha na ume uze kwidi mundu mukosi no eza newo woigacia na newo manango ko iyo ndo usiaithitie lakini at the end of the day gitwika nduta ambao kule mutumia atesi na sindu icio cia direle yewethia mundu mukako ona kana ko on sindu bethina na nisitailo sukuma ikenda withie mundu mukona keni empowered kega iwekia biashara ya nguku na ewiana nayo ukisa kwidi akama yu kwata support kuma valabe probably partners more kana or spouses more than on to mesete so ukisa kwidi abaina support na ukisa kwidi abaina rejection na yu muka reject wa aleo support wa just emotionally ukisa kwidi anibede abaina chao wikalile oyini mwana wa kisiasa na kangine methi tumaikia kulikamia nani ya kisiasa pendisi utumane wa kana uneni wa kwa kala meri maybe mono kwenda kulikadini wa mianene utomboi no kukia pendisi utumane wa kwake ni mao naindi modana wa umundi Twitter ni modana wa maitu utono watabia maitu ata nasi kana kila cho utumwa muno aka mekalike siasa ni sindu sia ukisa kwidi akama yu kwata support kuma valabe probably partners more kana or spouses more than on to mesete so ukisa kwidi abaina support na ukisa kwidi abaina rejection na yu muka reject wa aleo support wa just emotionally ukisa kwidi anibede abaina chao isi ya akama itona katika hii tutonete kuona kaingi matona na ni kubadilisha akili nundu aka alama nengetwe opportunities ya utongo nima kunite uyanesa ningwe ndo mulilika the late Mother Wangari ula una in her specific sphere ulona kunye uya museo muno twina magavana twina ma MCA twina ma women rep twina andume private sector aingi alama thukuma ya museo na uya mwailu na uya wakuendesia akambe tukienda effort kuma side siombe need effort kuma kula kwa government ili wakalame katika utongo twina ibuso enene muno kundu kwa kuya musi kuthio nena nae tumaitwa alama nini nanye nende onena namo nondo nyendi kwete women rep ndo the governor ndi pambane na ume nondo kibela cha women rep kinengeta nafasi ya kuyana for 10 years tumanenge pushezu kana tumanenge mawaidha tumanenge mentorship weze kwithia mena buya wa kuungamana kwete kibela cha kele ni financial nuize kana katika ume moneka kana mena muscle power which sasa zikuona muscle power mostly na akili na utongo makula kwa kwinga yes we understand that but akam nema make a better leadership than men ona kila mmono ni wisi tukwate akama itumoko women leaders alamevo to provide I know pena kit mwethana cho cha ku make sure ni mwatho ya kama itumatangi nundu wa ustokiwu because that is one way ya kutethesia kama itwithie mayuthi ve maundu withi itwa isya mako matwika akaya thini wa kithito cha kwigithia kana mundu mukae na bina na utoni women rep Kitui County nini tethete groups bingi cia wana youth wa mama and people and my disability na ninonete bawukila na maweka maundu manene kwisalambesa nisu na tumanengeta a lot of civic education kenda wese kwithia ni mama nyondo bezuma tonyo itumia nesa
uweze kuidhanisha mokili yake uchumi. Kindu cha keli kila nikite nini manyete kana patena kisomo. Utena kisomo kila kianu. No kitu ni utu wetina. Na ubisi wako anu withito na programs. Sia kusome dia andu maitu. Ninethiwe na program tu ameta Girls of Hope. Girls of Hope ni mwitu wa kuievu. Na nundu kwa kuweza kwithia ndoto yake ya kisomo ni atilwa katikati. Itu osiesi ande sukuma kaundi yombe ya kitu. Na tuwa manenge full scholarship. Na tu in examples ya one of tuasu. I mwaitu inasiana I think Mwanza. Anengo mwanya ni musea azoka skulu. Dia kwa muzombe ndikana mina university. Na tuna mengi mambo dembosu. Na kingi also ni tuosete full scholarship. Nundu tuweze kila na utabia kisomo ni kila kendo chonge. Na through kwemba wandu maitu kimasomo nikitelezea mwitu. Asante. Ni mundu mkanithite kunenga ni Sunset Towers katika Girl Child kwa ground na kuma empower na even talking to them even more important than giving them anything. So nanguma tabia whenever they look at me no mazi sema kwa na I was born in this position I am and who I am today. It's just through education na kujiamini na mbola then kule ukiangani to this as well young ladies. So una focus and then you can become anything you want to become. Na nguma tabia kana every dream is valid. You can become anything. Nobody was born to be whichever the position he is or she is. So just take courage, you can become anything. Konti ya Masako Her Excellency Honorable Wavinya Ndeti. Ta mundu muka ni wisi importance ya mundu muka eno kwati katika familia. Na ti kwasia aume maina jukumu yu lakini nenda ta mbaye kekani tutona kwa jola mesili ya maitu mundu muka ena ukwati kana mundu muka ayukilwa tiku maanisha mundu mio na kende ukilwa nikuete nikenda kila mundu embwe able to participate katika jamii kikamilifu ni kwa sia Her Excellency Wavinya Ndeti ni kite programs ila si department ni yakwa si ensure nitwathi ikundini siaka tukamakwata tukamavundisya sindu ta financial literacy sindu ta undu meusolve ya mbesa sio twayala table banking ala table banking what next imbesa yisi to twisi investor tanekenda tukwatema sio maingi tuina program sio mavundisya skills tofauti ta usolve ya sabuni alame uimine tuimanenga goku tuimanenga mbeu tuimanenga nikenda withia ukwati ni uongeleka katika akamaitu kingi ni kumake sure kana ila ibetisie na ala akame na ikundini matethewa ku register hii kundi sio nikenda ila onatenta si account sio kaukethe ukesaidhe ila si tengetwe for affirmative action ona moni makwata na makuna wea na tuimokelia kiakili nikenda ona moma maneno they can participate fully in the community ala maundu mengine ndi kwika na program ya kwela ni yana yoita wawekeza na mama kusupport ibeti kuimize ibeti si kwati MCA na si kwika nende yo support financially katika microfinance yo si ana baya bamwe na youth na nini encourage ya muno pia group no si single mothers neno ni si afome nini masupport ya last month tunaibaada Goreti South na masupport na nyenye nanga sekana nyenye mwana wa single mother kwa mundu mukanda keiwe kana nundu no wokwe asiana siake one kana taweki bindune kana siana sieka ona cheni whether nyenye nonete cheni ona mosi anasiona mo no mone cheni kwa maundu kadhaa ni zitontika kwa mfano na tuambise na kiwu na mina siasa no kiena no na wendu wakwa ndije kivila nenda kwikanesa na ona IBC lama mio ndangasa no nikionesa no niendeea na kwikanesa that is nina opportunity ya kwikanesa so ina foundation ya kwa oyu nika hata nibukumana na national government na well wishers
alama to na donate. For example, nga sisi au tu you know ono tu you ni mo need kivu na ndine na some people maini supports nondo wa ku make sure ni tuenza boreholes na pia kusia kivu nondo wa ila tu sita sand dams yes kusia kivu na muno kambani we twikite mwe Makueni there's a place to twikite Makueni na union ukambani yata nina borehole ile and then kila kingine kie nundu wa serikali because nuru netisi kivila na chama kila tawala yu andu maitu no mai ni tongulia yuka mkivila kiyao kacho lakini no lazima yule ona network ila munene wa Masaku no umisha 500 million ya kukila ke masinga kinyuki kusambazo matu ko kino kindu netisie ane kindu nesi bazisi already si anenga niwe ko kuni kindu maina ambe yonyoke weni nondo wa siasa ila wira wena kwa tusisi ko maina amba kwa ambisio nyoke wu bara tena maundu maingi tetwaisie mbendi ni wa obisi netu dhatu na forum na kamaitu nundu netwese mundu muka ate empowered newe wa intimidated na netwethe twina forums nikenda timonie naku kega we nondo withini yaku na nuwe wa notona nundu ungewita wa wito okela na uyetoma no ya wiyote nondo nendise kindu kimchavia nitwetha bea kaingipyu mekanesa lakini mewaye kana inye aye kana okethia nuku siso aye tiasia ukila nondo ndwesikila ngai ukubangie ketha ngai nukubangie ukatethia ka no ukatethia community kana kisio chako ukila itume na tuikwatana ila be anditazo ni nenda o encourage ngamanenga opportunities ngamanenga space na etiende na onena nya mashirikangi tekenda tona kala matona nundu kindu kiki to 1/3 gender naka kuona kuungamana kusakua ta sisi akase matona na ebo ukethia to amamandia na mofandi nundu kindu kimwe tusiaitini mundu mukano utona lakini mundu mukakapa kwa sitwa ni Joyce Kamene Kasimbi ndongo yaka Machakos County nenda hosamwamo nekwa ati ne wish aka onve balamai Happy Women's International Day ndime ya mundu muka we balamwe ewa we appreciated. Nita wa Sharon Mutua ni waziri wa Gender, Moika, Madhao na Social Welfare County Government ya Masaku. Akao ndena nduonde ni mwende mudhana musewa International Women's Day 2025. Kawa Anastasia Udhili Mwendo. Kuma yata constituency Machakos County. Ala nivone yata siya kivila cha MP mwaka wangilile na miongole na ile. Nienda kwa samwana u ni wish akao nde Kenya yonde na muno Masaku Makueni Kitui na ndirethesia muno bayata pala numete ni wish Happy International Women's Day na ndimu yaka na muthano ni wito na twele tosherekea muno twele tekuwa moyo na tuitani asindu ila twikite theme ya this year tuyasia accelerate action tuimanisha yani pala tupikite yu twende twike viti nengo bududi aka twike viti katika maundu maitu ala tukwika kindu chochote kilo kwika we bayo kamba we Nairobi we Mombasa Kitui Makueni accelerate action yani ongelelanga ikia viti munango nikana tupike paya bala twailete kwitha nundu tuisikana ona katika parliament ila 2/3 gender rule twinamba kumipikia so piti wa kukuma bandi wambatete ni wezo vika bandu we twiti ibela ino sita swa naume nikana na itu twithendika twikatika level imwe namo asante twambithe mulinge na nende akamonze mandunia na especially Kitui County
Happy Women's Day, and you feel most celebrated in this, this special day. Yes. Nye Irene Kasalo, mbunge wa kaunti ya Kitui. Niendea amwitu monthe Kenya na muno ma Kitui county muthenya musio waka. Ngutungia muvea andu onthe ala methite mokwata kuoko thukumi waka. Mokwata aka kwa maundu ala monthe methite makuja katika county itu. Kwa masitwa nitawa Senator Tabitha Mutinda na nisia itwe kuma county ya Kitui. Muthenya wani ngwenda kuwish akamonze a happy International Women's Day. Susu maito, mwaito, maandi maito, abawa, mede na muthenya musio, muthenya mwathime, muthenya wa Ngai.